Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman baborok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemauan turn on new notification bell kanang bapinum do iki video skibing upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube dan ni pimju yo iki notifications. Shaban sedang yakanika video ngi suka bon pentep bangila apply iki merchandise dan iki merch jangkanika channel. Ka link jangkanika website ngila ai po description jangkanika video. Lada pi klik ya ke link pen support ha kanika website bat phila ban pay iki products ki badan. Lada pi ko bon support dan ni keshan ya kanika channel phila bon order iki jan ki bangila design hi. Ha kane batho ka new arrivals pen yu ki design ki batmai ki bangi upload. Ti phila ban browse through ya kanika website support bat phila ban pay iki products kat ki badan ha kanika store ka jongi. Phila ban order yaki bat lada pi tna ya kono design shu click baik ya kata ka product ban hadin sa select ya ka size hadin ka color ka bapi kwa ban thiet ban sa click add to bag le phila dap click ya ka add to bag pi hab ban sign up pendap ya ka email ka jong pi bat hadin sa click continue le phila dap ban click continue pi hab ban pendap ya OTP pinyo ha ka email ID ka ba phila dap pendap. Da phila da ban pay OTP sa pendap hakanika jaka bat hadin sa click verify. Minta shujit biang ya ka size bat ya ka color ka bapi ko ban thien bat sa click add to bag. Da phila da ban click add to bag sa click go to bag bat da phila da click go to bag pen sapoi hakanika page. Sa click ya ka take button place order bat pen sapoi hakanika page. Sa pendap ya ki details ku jong pi ban hadin pen sala ban seo. Ke Instagram account jong ka merch store ka jong niru ila bo hapo ka description jong ka video tis ngobha sa follow ya ka.